Halo teman-teman, ondel-ondel balon meletus. Hari ini kita mau cari mainan lagi nih. Yuk ikuti keseruan video kita hari ini. Wow, di sini udah ada banyak mainan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna merah nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk teman-teman. Balon merah, di mana kamu? Di sini, apa kabar? Meletus balon merah. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat agar-agar Inako nih teman-teman. Wow, ada rasa stroberi, rasa jeruk. Wow, asik-asik. Ada rasa nanas juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada jerapah nih teman-teman. Lehernya panjang dan kakinya panjang nih. Wow, mantul-mantul. Ada bola sepak warna oranye. Wow, kita dapat mobil supercar juga nih warna putih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa ini? Wow, ada pop-it rainbow berbentuk lingkaran nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat bola berduri juga nih. Warna hijau dan ungu teman-teman. Bisa nyala loh teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat macan tutul nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada bola emoji juga nih warna kuning. Lagi cemberut nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu nih. Wow, nyok. Kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Ayo kita kumpulkan teman-teman ondel-ondelnya. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Tut turut tut tut tut. Wow, di sini banyak mainan juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna pink teman-teman. Wow, balon pink, di mana kamu? Di sini, apa kabar? Meletus balon pink. Wow, apa ini hadiahnya? Wow, kita dapat uang nih teman-teman. Ada 5.000 ditambah 2.000 nih teman-teman. 5.000 ditambah 2.000 jadi 7.000 rupiah. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada mobil bus Tayo warna biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, ada helikopter juga nih teman-teman warna hijau. Mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada motor balap warna merah nih teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada bola emoji pakai kacamata hitam nih teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Kita dapat capit buaya hijau nih teman-teman. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit buaya hijau nih. Yuk kita kumpulkan capit buaya hijaunya. Kita dapat bola sepak juga nih warna putih, ada hitamnya juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat mobil tangki pemadam kebakaran nih. Wow, pemadam di mana? Kita kumpulkan. Kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru. Nyok, kita arak ondel-ondel nyok. Yuk kita lanjut cari ke sebelah sini teman-teman. Masih ada nggak ya? Tut turut tut tut tut. Nana. Wow, di sebelah sini masih ada mainan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada balon warna kuning juga nih teman-teman. Wow, balon kuning, di mana kamu? Di sini, meletus balon kuning. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen Yupi Strawberry Kiss nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada 2 nih teman-teman. Permen Yupi Strawberry Kiss. Kita kumpulkan. Kita dapat apa ini teman-teman? Wow, ada hewan
kuda warna coklat nih. Mantul-mantul, kita kumpulkan. Kita dapat gajah juga nih. Badannya besar dan belalainya panjang nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat bola emoji warna kuning. Wow, matanya love-love nih teman-teman. Wow, ada mobil bus Tayo warna merah juga nih, si Gani. Wow, the wheels on the bus go round and round, round and round. Wow, kita dapat mobil konstruksi. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada bola sepak warna hijau nih teman-teman. Kita pantulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat pesawat AirAsia warna merah nih teman-teman. Wow, keren. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat empo ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink nih. Wow, bagus banget ondel-ondelnya. Yuk kita nonton ondel-ondel. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Tutu. Wow, di sebelah sini udah ada banyak mainan juga nih teman-teman. Wow, ada balon warna biru nih teman-teman. Wow, balon biru di mana kamu? Di sini, apa kabar? Meletus balon biru. Wah, apa ini teman-teman? Wow, kita dapat hewan nih. Apa ini? Wow, macan tutul lagi nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat ada T-Rex nih teman-teman. Wow. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaung, yang lain langsung mundur. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat capit singa juga nih. Yuk kita mainkan teman-teman. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit singa nih teman-teman. Kita kumpulkan. Kita dapat kuda warna putih juga nih teman-teman. Tuk tik tak tik tuk. Wow, ada hewan badak bercula satu juga nih. Wow, keren. Kita kumpulkan. Kita dapat bola sepak warna biru nih. Yuk kita pantulkan teman-teman. Bisa memantul loh. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek. Dan semua bebek-bebek pulang. Wow, ada ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, kepalanya bisa digoyangkan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Like, comment, share, dan subscribe ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Tutu. Wow, di sini banyak mainan juga nih teman-teman. Wow, ada balon warna oranye juga nih teman-teman. Balon oranye di mana kamu? Di sini meletus balon oranye. Wow, kita dapat permen Yupi nih teman-teman. Wow, ada gambar hewannya loh teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan permen Yupinya. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada hewan rusa nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada tanduknya juga nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat Iron Man warna merah nih teman-teman. Wow, ada kuda poni juga nih warna pink. Wow. Wah, sayapnya bisa bergerak juga loh teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita lanjut lagi yuk. Wah, ada mobil tank tempur juga nih teman-teman. Wow, warna hijau. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada beruang warna putih nih. Wah, ada mobil jeep warna kuning. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih. Wow, nyok kita nonton ondel-ondelnya.
Kita lanjut cari ke sebelah sini lagi teman-teman. Wow, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.